Сагати Риштона сарджеты фарнагат фафылдар канын ахам коды асыбонты валдаяқ шагу. Раргоме котана республика Шарловак Битарты Вячеслав ервылажон наштуаны. Иугар ахам хашаварам вад алык абажы дархиса вады хоржбак ушын қауы. Валдайдар медицинон кабажы. Зағалына фазурам шайрагдар адаманы нижзинад. Асажам қауы валдай ыргом аждахын. Наридаган Сагати Риштон архай авнацион проекты. Юлдар хауынс медицинама. Ныртака чаравдисы штам на интерактивон кулы. Автомайусы авнацион проекты, что медицинон кабажы кушчеты жонын зинатта фафылдар канын. Штай шывалатта ананиш зинат қақын нады райрышт, ама медикон санитарон тағды құшы системай райрышт. Намасон технологийті фарсы амгушт канын, жардайы ама дазинты ништима тоқ канын, ирташтыты центртан ражамындаттын, авдам тауы онкологон ништима тоқ канын. Санацион проекты валдайма Сагати Риштона архайзан ама антышчынай архая куд республикон автофедералон программатыдар. Шафалгатын ридаганын бира бантышт. Жағам шывалаты клиникон рынчындон. Сыва уавары удивы юлдар жонынс. Юнак хаймазы. Алху жона хошактыты хай дашкаяшты невнал той. Шывалаты инфекцион корпусай жағын. Аражный райды той махадагма шывалон куттан вад. Ныр уавару мана ахам. Республикая ражамындыма. Дусы құттаг ебінатay фенг ушын котта, ама корпус ныр у сатты. Апат ныр кондомантан зуабдатты. Осы ураштагзы бінатыш шады пациентай фылдаран. Уйманисы фала хаштаг-раштаг рынчын дома бажилзышты анақанай. Уйшны шанкота Битарты Вячеслав. Узан мана ахам. Шсалса канзышты дуа корпусы, ама шаразышты шывалатты ног поликлиника. Усахча құттаг марынчын дона анқалма кашынс. Тағдырышта жифанд канам республикон шывалаты рынчындоны жарон инфекцион хаяды бынаты фажынзан ног поликлиника. Шада фанзай бынатима. Узанзы тынтай ама функционалон ирташын хаят. Умай валдайма ныркон домантан зуапчидатты ахам томографтар.